Yening papadatang na ing Pasko, meto nga regalo ingayampang ng aram muna, kaya being NNK TV kambening pamangawang music video, king kantang labing adwang regalo ning jowa ko. Mumunang aldo ning Pasko, binyena ning jowa ko, parul ning San Fernando. Kadwang aldo ning Pasko, binyena ning jowa ko. Iti ing labing adwang regalo ning jowa ko ay yampang ng aram muna. Kaya being NNK TV meto nga online vlog channel king internet apamunto ka ng Lanskiambao, banggawang music video. Pisyag ng aram muna itibang apakilala o apromote pa ing produkto at talentong kapampangan na mayakit at adaramdaman king may sabing kanta. Patuloy tamo pong mag-promote kapampangan. Rin kaya tamo amanong siswan. Bakanta kalupan na nini nung atin yung MTV nga akakit dang galo-galo alayamo music. Mas mag-enjoy la ring manalbe. Ay, makanya pala ring itsura da ring suman. Makanya paling itsura na ning Duman ning Santa Rita. Ay, kasanting da pala kule ding parol ning San Fernando. Pisyag na ang mas akilala na pa ang kultura at produktong kapampangan king pamangawa ni may sabing music video. Iiaraw muna akilala mo rin king pamangawang lyrics king kantang Sometimes When We Touch adinina ng kapampangan na version a audio kaluguranda ka. Kinwento na namang Lanskiambao, director ning may sabing music video at vlogger ing personal dang dinayo ding balen bang agawa ing may sabing music video. Apan may pagkwentuhan kami, ala na kayo man talagang bala ka ng muna. Tapos siyempre may karoon kong interes, sabi ko, wapin na ako. Masanting nung gawan tayong kahipin MTV kasi laya palang MTV, kabudya mo itang songpin. Metong Juan Cortez Avenida kay music video, pisyag na ing kayang galak inyang mayabaya keti. Uling ikit na mismo ding mayaman na kultura ning kapampangan. Pagmaragol ko po na kapampangan ko, kasi po dakalya po talaga ipagmaragoling Pampanga. Ako po, EJ Nargoso para kay News Force Pampanga. Balitang tutukin balen, susuyu.